Ako ovaj video prebaci 1000 lajkova, spisak šaljem Pixiju. Ćao ljudi! Dobrodošli na video na kanalu, nadam se da ste svi dobro. Danas ćemo pričati o spisku reprezentacije Srbije za Euro u Nemačkoj, odnosno koji igrači bi po meni trebali da budu u avionu za Nemačku. Ili možda autobusu, pošto igramo u kvalifikacijama, avion nisu zaslužili. Šalu na stranu, pre nego što krenemo, znate foru. Lajkujte video, ajde da prebacimo 1000 lajkova, pomaže kanalu da video bude preporučen što većem broju ljudi i naravno zapratite sam kanal ukoliko ste novi ovdje ili to još uvijek niste uradili. Hteo bih samo da iskoristim ovu priliku da vam se zahvalim na 5000 pratilaca. Tokom vikenda smo uspeli da pređemo tu brojku i zaista sam vam od srca iskreno zahvalan. Naredni cilj 10.000. Tako da zapratite kanal i pomozite mi u ostvarenju tog cilja. Ok, spisak. Verovatno ste protiv nedelja videli vest da je UEFA prihvatila Pixijev predlog da se umesto standardnih 23 spisak fudbalera poveća na 26. Iskreno, dobre vesti i svaka čast Pixiju na velikoj upornosti kada je ova tema u pitanju. I dalje mi nije jasno zašto samo UEFA to odavno nije donela. Prosto, fudbaleri nisu roboti, koliko god mi možda želeli da oni budu. Igraju sve više i više utakmica, tempo je sve jači i jači, povrede sve češće. Proširiti spisak sa 23 na 26 imena je nešto najosnovnije što su mogli da urade. I drago mi je da su primenili. Ali da mi počnemo. Po prvi put u ovom veku, a možda i ikada, imamo pregršt kvalitetnih golmana koje možemo da biramo. A moj izbor se sveo na već sada standardan trio. Vanja Milinković-Savić, Predrag Rajković i Đorđe Petrović. Vanja je naš prvi golman, iako ga dosta ljudi ne voli i misle da ne bi trebalo da startuje. Ali ljudi, nemojte da ga podcenjujete. Ustaljeni prvotimac od juna 2022. Jedan od najboljih pojedinaca, iako je imao svoje grešaka i gluposti, da ne pričam što nisam veliki fan njegovog karaktera, ali nas je dosta puta izvukao u situacijama gdje je odbrana ispadala, što se prečesto dešavalo. Veoma je dobar shot stopper, zbog visine sjajan u vazduhu i komanduje svojim prostorom i rekao bih da je zasigurno u top 10 najboljih distributera lopte na svetu. Njegova igra nogu je zaista impresivna, što nam potvrđuje i golo oko i sama statistika, posebno na napred. Još jedan zanimljiv podatak, Vanja je zajedno sa Janom Zomerom ove sezone ima najviše utakmica bez primljenog gola u seriji A, čak 18. Predrag Rajković je također u avionu za Nemačku i sasvim očekivano, veoma kvalitetan pojedinac. Prvi golman Majorke i standardni član našeg sastava godinama unazad. Možda nije napravio karijeru kako sam se ja nadao, ali opet veoma respektabilni klubovi u kojima je igrao. Da ne pričam što se poslednjih dana pojavila vest da je West Ham zainteresovan za njegove usluge, tako da nadamo se da će od juna biti. Nadam se da je to istina, pošto je Rajko zaista zaslužio transfer karijere, pogotovo sada kada je na svom vrhuncu. Ako budemo dolazili u situaciju da prođemo grupu i u nokaut fazi igramo penal seriju, morali bi po meni da primerimo strategiju Holandije iz Brazila 2014, gdje je Krul u produžecima ulazio umesto prvog golmana Silesena. Zašto to kažem? Pa zato što je Predrag Rajković golman sa najviše odbranjenih penala u svim ligama petice od sezone 2020-2021. Čak 9 ih je skinuo, što je zaista jedna impresivna brojka. Treći golman ovog tima bit će niko drugi no Đorđe Petrović. Za razliku od Rajkovića koji za sada, ali samo za sada, nije imao transfer karijere, Đorđe je to doživeo prošlog leta, kada je iz MLS-a prešao u Chelsea. Čekao i na kraju dočekao. Kada se prvi golman Robert Sanchez na polovini sezone povredio, Petrović je stao između stativa i nije se sklanjao od tada. U prvih nekoliko utakmica zaista impresivan. Vjerovatno i najbolji pojedinac tima uz Palmera i malo Gusta. Od tada mali pad, ali se opet poslednjih nekoliko susreta vratio na staro, čak i vezao nekoliko utakmica bez primljenog gola. Doduše, Chelsea odbrana ove sezone je teška rupetina, tako da utakmice bez primljenog gola nisu baš pravi reper suđenja Petroviću. Ono što svi vide je talent. Vidi se da je fenomenalan shot stopper, ali neko ko će u narednom periodu morati da poradi na dosta stvari, a prioritet bi trebalo da budu dve: igranje nogom i komandovanje prostorom, odnosno 16 tercom ili ti igra u vazduh. Tamo gdje je Vanja najjači, Đorđe je najslabiji. Međutim, ja zaista verujem u njega i mislim da će biti fenomenalan golman u budućnosti. To bi bili naši golmani. Ako se pitate, a šta je sa Miletom Svilerom, mislim da bi trebalo da znate da je Mile Sviler pre nekoliko meseci odbio da nastupa za Srbiju. Čak sam i pre 2 meseca napravio poseban video na tu temu. Pored što Sviler ne može da igra za Belgiju jer je debitovao za naš tim nakon svog 21. rođendana. Tako da će u budućnosti biti ili Srbija ili ništa. Međutim, u tom videu rekao sam da smo i mi ipak mala zemlja koja nažalost nema toliko talenata i nemamo taj luksuz, odnosno ne možemo sebi da priuštimo taj luksuz da velike talente ili tako dobre pojedince odbijamo. Ali također ne smemo sebi da dozvolimo ni da nas igrači gaze ili ti rade ono što im se ćefne. Tako da Sviler otpada za ovaj Euro, zasluženo, ali bih već od Lige nacija na jesen gledao da se sedne s njim, porazgovara i izglede odnosi kako bi se u budućnosti on i Petrović borili za to startno mesto.
Ajde da vidimo koji po meni trebalo da ide sigurno u Nemačku. Strahinja Pavlović, Nikola Milenković, Strahinja Eraković, Erhan Mašović, Filip Mladenović, Miloš Veljković i Matija Nastasić. Pavlović je trenutno naš najbolji štoper i budućnost srpske odbrane. Milenković, koliko god ga kritikovali, ponajviše ja, i mislim da je opravdano pošto u nacionalnom dresu napravio neke velike kikseve, a karijera mu poslednjih godina debelo stagnira, opet jedan od boljih u našem sastavu. Ljudi, prosto morate da ukapirate da ovo nije 2010. godina, gde nemamo Vidića, Ivanovića, Subotića, Kolarova, Bišeca, Lukovića u zadnoj liniji. Eraković bi takođe trebao da ide, igra standardno u Zenitu i reprezentaciji, perspektivan, može da igra i štopera i desnog beka, idealno u postavci sa 3 ili 5 pozadi. Veljković i Mašović bi morali da idu, Mašović dobar i poprilično standardan u Bohumu, Veljković ima malo podcenjenu sezonu u Werderu, standardan reprezentativac, nastupi na 2 mundijala, to dosta znači kada se prvi put posle 24 godine ode na Euro. Filip Mladenović, iako na zalasku karijere i dalje kvalitetan pojedinac, kreativan igrač, sjajan kroser, što će ekipi koja će mislim biti i najviše na turniru i koja se oslanja na Mitra Vlahovića, generalno igru glavom, dosta značiti. A i moramo da imamo nekog beka, zar ne? I poslednja sigurica po meni bi morao da bude Matija Nastasić. Igra sjajno u Majorci ove sezone, protiv Barcelona odigrao jednu od partija života i drago mi još se posle godina mučenja i povreda pomalo vratio u taj najjači ešalon evropskog fudbala. Međutim, nije se pojavio na prošlom okupljanju navodeći privatne probleme. Još uvijek nemamo neku zvaničnu vest, ne znamo da li hoće ili neće da igra za Srbiju, ali pošto se trudim da budem optimista i pošto je ovo ipak moj spisak, Matija Nastasić se nalazi na njemu. Svakako ćemo pratiti situaciju i ultimativno reagovati na Pixijev spisak koji bi trebao da izađe krajem ovog meseca. Za sada imamo 7 imena u odbrani, a ja bih poveo barem još jedno ime. Tako da, ajde da vidimo ko nam je ostao. Nemanja Gudelj, koji bi definitivno bio na spisku, nažalost po informacijama koje sam ja našao neće igrati do kraja sezone i njegov oporavak se očekuje tek u julu. Tako da, bez njega. Mihajlo Ilić i Giancarlo Simić su takođe imena koje se pominju, ali obojica su još uvijek veoma mladi i bit će vremena za njih. Pogotovo za Simića, za kojeg smatram da će kroz 5 do 7 godina biti jedan od najboljih defanzivaca na svetu. Nemojte da mislite da se šalim. Ostali su nam Babić, Grujić, Terzić, Ristić i Kosta Nedeljković. I od svih navedenih, zbog formacije koje PIK sigura, zbog načina koji igramo, imena koje sam već uvrstio na spisak te malo pristrasnosti i zalaganja za budućnost, Kosta Nedeljković je moj izbor. Dugo je odstovao zbog povrede, konačno se oporavio i trebali bi da ga vidimo na terenu u ovim poslednjim utakmicama. Daleko od idealnog izbora, ali pošto smo tanki na pozicijama bekova, moramo imati nekoga, a opet pre bih vodio Kostu nego Gajića. Terzić je takođe dugo bio povređen, ali tamo imamo Mladenović. Iz istog razloga otpada i Ristić, dok će Babić igrati ukoliko Nastasić ponovo odbije selektora ili ozvaniči svoju reprezentativnu penziju. Kada je vezni red u pitanju, takođe veoma težak izbor kada su ta poslednja mesta u pitanju, ali zasigurno imam 8 numerisanih sedišta. I zaista mislim da ne bi smjelo ni da bude polemike kada su ovi igrači u pitanju. Sergej Milinković-Savić, Lazar Samardžić, Saša Lukić, Filip Kostić, Dušan Tadić, Andrija Živković, Ivan Ilić i Veljko Birmančević. Imena koje su nam svima poznata. Svi standardni članovi reprezentacije, svi nastupali na prethodnom svetskom prvenstvu u Kataru, doduše svi sem jednog, Veljko Birmančević. Govorio sam prošli put, govorit ću ponovo. Birmančević mora da ide u Nemačku. Dečko je eksplodirao u Sparti Prag ove sezone. 19 golova i 12 asistencija ove godine. Niko od naših fudbalera nema takav učinak. Mora da ide na Euro, možda čak i da startuje. Igrači koji po meni nikako ne bi trebali da budu deo tima, naravno Srđan Mijailović, iako me taj scenario ne bi iznenadio i dosta me plaši, Filip Đuričić, Uroš Račić, Stefan Mitrović i Saša Zdjelar. Žao mi je Saleta, poznajemo se iz perioda kada smo bili klinci, pošto smo obojica odrasli na levoj obali Dunava, ja u Borčinu, Padinskoj skeli, ali nažalost mislim da imamo bolje igrače od njega. Što nam ostavlja sledeće igrače i 3 prazna mesta. Gaćinović, Maksimović, Grujić, Lazović, Radonjić, Topić i Belić. Znate da volim konstantnost i kontinuitet, pogotovo u reprezentativnom fudbalu. Po meni je to jedan od ključnih uspeha svake reprezentacije, pogotovo ovih manje kvalitetnih u koje nažalost i nije spadalo. Tako da Nemanja Maksimović po meni mora da ide za Nemačku. Jedan od onih tihih heroj tipa igrača, godinama član tima, standardan prvotimac Hetafe, ekipe u primeri, malo pobedničkog DNK u sebi. Svi pamtimo onaj legendarni gol Brazilcima 2015. u finalu mundijala za igrače od 20 godina. Nemanja dobija sedište u avionu. E sad, da napravimo malo balansa, malo iskustva i kontinuiteta, malo mladosti i sveže krvi, Mirko Topić je sledeće ime na mom spisku. Igrač čija karijera ide debelo uzlaznom putanjom i koji je skrenuo pažnju na sebe ove sezone u Portugaliji. Zbog visine i stila igre, mediji ga zovu novim Matićem, što, ako zaista pogledate kako igra i deluje tako. Već su se pojavili ozbiljni izbori koji navode Španiju kao njegovu narednu destinaciju u karijeri,
pominju se Sevilla i Atletico Madrid kao klubovi koji ga mogu dovesti ovog leta. Sevilla, ok, to je bio sjajan potez zaista, a što se tiče Atletika, mislim da bi to ipak bio preveliki zalog. Nije on još uvijek taj nivo, ali po svemu sudeći biće. I jedva čekam jer nam baš bukvalno jedan Nemanja Matić fali i da on igra, naši defanzivni i tranzicioni problemi bi se smanjili za 50%. U to sam siguran. Nažalost, svi znamo da se to neće desiti, Nemanja neće igrati ovog leta i meni je neopisivo žao zbog toga. A nećemo gledati na Aleksandra Pavlovića ni Stefana Bajčetića, koji bi bili reprezentativci, pogotovo Pavlović, ali u ovom trenutku njihovi izbori su Nemačka, odnosno Španija. I dalje se nadam da će se nekako predomisliti i da ćemo ih u budućim godinama gledati kako nose dres Srbije. Dakle, Maksimović i Topić su tu. Ostalo nam je još jedno mesto između Gaćinovića, Grujića, Lazovića, Radonjića i Belića. A pošto smo dva centralna, odnosno defanzivna igrača već dodali, po procesu eliminacije Grujić i Belić ostaju kući. Žao mi je. Znate da sam veliki fan Marka Grujića, dok Kristijan zaista pruža neke sjajne partije u AZ Alkmaru ove sezone i očekujem njegov napredak u narednom periodu, ali nažalost ovog leta bez reprezentativnog fudbala. Kada smo već iskoristili proces eliminacije, ajde da nastavimo njim. Mijat Gaćinović je bio veliki potencijal. I dalje pamtimo onaj gol u finalu Kupa Nemačke 2018. kao i sjajnu 2018-19 sezonu, ali nakon toga povrede, neprilagođavanje sistemu kao i dosta nekih drugih stvari, sudbina prosto nije bila na njegovoj strani. Sad igra u Panathinaikosu, solidna sezona iza njega, ali da se ja pitam, ipak bi ga ostavio kući. Što nam ostavlja dva imena, i to dva bivše igrača Crvene zvezde. Nemanja Radonjić i Darko Lazović. Obojica dobri fudbaleri, standardni članovi reprezentacije godinama unazad. Radonjić, nisam fan karaktera, nikada nisam bio. Jedan od protraćenih talenata, iako je nakon one sezone u Zvezdi delovalo da se uozbiljio, nije. I dalje ume da proizvede trenutke briljantnosti, što ponekad ume da bude i ključno, pogotovo na ovakvim turnirima, i zbog toga, ne mogu stvarno. Koliko god bio talentovan i možda mogao nekim potezom da nam donese dobro, toliko mislim da karakteru ne pripada i ne bi trebao da bude deo ovog sastava. I zbog toga, kao i dobre sezone iza sebe, iskustva, te upravo karakterom, i tu ne mislim samo na podršku Nemanji Vidiću prošle godine, već i timskog karaktera, timskog duha, nesebičnosti, moj finalni izbor je Darko Lazović i mislim da je to sasvim zaslužen izbor. I za sam kraj, ostaje nam je napad i 4 prazna mesta. Možda nam i ne trebaju 4 igrača, ali ja bih opet poveo četvoricu. Veoma lagan izbor kada je napad u pitanju, moram biti iskren. Mitrović, Vlahović i Jović će naravno ići u Nemačku ovog leta i to s opravdanim razlogom. Trojica naših najboljih i najiskusnijih napadača, što nam ostavlja samo jedno mesto, a imamo 5 imena. Imena su Ratkov, Baždar, Joveljić, Mijatović i Luković. Mada, znate šta, kada malo bolje pogledam, mislim da ipak realno imamo samo 3 imena. Mijatović i Luković, iako super talentovani, i dalje su premladi i prvo bi morali da se ustale u seniorskom fudbalu i prođu mladu reprezentaciju pre nego što počnemo ozbiljnije da računamo na njih u seniorskom timu. Dejan Joveljić je maestralno započeo sezonu u LA Galaxy-u, 6 golova i 2 asistencije, za Srbiju je na 6 utakmica 2 puta postigao pogodke. Samet Baždar, pomalo kontroverzno ime na onom prošlom spisku, ali kao što sam rekao i tada, Pixi je mislim to više odradio zarad vezivanja mladog napadača za Srbiju. I znate šta, 4 gola uključujući one u 174. večnom derbiju protiv Crvene zvezde za mladog napadača Partizana, posle toga sasvim korektno. Međutim, smatram da je i veći talent i bolji fudbaler u ovom trenutku napadač Salzburga Petar Ratkov. 5 golova i 3 asistencije u austrijskoj Bundesligi ove godine, igrao je na svih 6 utakmica u Ligi šampiona. Naredne sezone, kada Konate verovatno napusti ekipu, Ratkov će biti prvi špic i očekujem dosta veliki napredak. Kako u samim brojkama, tako i generalno u njegovoj igri. I zbog toga, kao i u onog ulaganja u budućnost, što je bio slučaj sa Nedeljkovićem, Petar Ratkov upada u moj tim. Dakle, da rezimiramo. Po mojoj procjeni, Pixi bi na Euro ovog leta trebao da vodi sledeće igrače. Golmani, Vanja Milinković-Savić, Predrag Rajković, Đorđe Petrović. Odbrana, Filip Mladenović, Strahinja Pavlović, Nikola Milenković, Strahinja Eraković, Erhan Mašović, Miloš Veljković, Kosta Nedeljković i Matija Nastasić ili Miloš Babić u slučaju da Nastasić ne želi da igra. Kada je vezni red u pitanju, Sergej Milinković-Savić, Lazar Samardžić, Saša Lukić, Filip Kostić, Dušan Tadić, Andrija Živković, Ivan Ilić, Veljko Birmančević, Nemanja Maksimović, Darko Lazović i Mirko Topić. I u napadu Aleksandar Mitrović, Luka Jović, Dušan Vlahović i Petar Ratkov. Na kraju krajeva, ovo je samo moj sastav, ovo su igrači koje bi ja lično vodio. Znam da će Pixi izgledati drugačije i to me pomalo i plaši, ali to ćemo svakako prokomentarisati na kraju meseca kada spisak bude zvaničan. Pišite mi u komentarima ispod šta vi mislite, da li se slažete sa mnom, da li ne, koga biste vodili, koga biste ostavili kući. Generalno napišite mi koji igrači bi činili vaš sastav, to jest koga biste vi vodili u Nemačku. I to je bilo sve od mene za danas.
Nadam se da vam se ovaj video dopao, u slučaju da jeste, lajkujte, kao što rekao na startu, ajde da prebacimo 1000 lajkova i naravno učinite mi uslugu time što ćete da zapratite kanal. Obećavam da spisak šaljem selektoru Pixiju ako prebacimo navedene brojke. Prešli smo 5000 pratioca, naredni cilj je 10, tako da ljudi, pomagajte u tome. Obratite pažnju na shortse koji izbacujem skoro svaki dan, svi su vezani za reprezentaciju i euro, tako da ostavite like i komentar i tamo, a aktivirao sam se i na onoj zajednica feedu ili ti community feedu. Redovno ću postavljati neke ankete, imat ćemo kvizove kako se budemo približavali samom prvenstvu, tako da ovaj kanal će biti vaša destinacija ukoliko želite najčešći i nadam se najbolji sadržaj vezan za evropsko prvenstvo u fudbalu. U ponedeljak izlazi novi video, krećemo sa najavom grupa i idemo alfabetskim redosledom, krećemo od grupe A. Obavezno bacite pogled, iako ni Srbija, ni Hrvatska, ni Slovenija nisu u istoj, ali jesu domaćini Nemci kao i naši dželati i Švajcarci. Do tada, veliki pozdrav od mene ljudi i uživajte u vikendu.